Ndagusuhuje kandi guhaye ikaze wowe udasiba gukurikira Rwaneza Times. Ariko kandi mu makuru adasanzwe uyu munsi reka tugaruke hano hirya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ku munsi w'ejo nibwo bivugwa yuko FDLR yongeye kuba yabyutsa umutwe ndetse yongeye kuba yabyutsa imirwano nyuma yuko igiranye amasezerano n'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo kuba barambika intwaro hasi ndetse bagasubizwa mu buzima busanzwe. Nibongeye kumvikana bazamura umutwe ndetse yewe bongera kubyutsa intwaro bahagurutsa imirwano nanone, aho iyi mirwano yatangiye n'ubundi ku munsi w'ejo hashize ku itariki 11 z'ukwa munani mu rukerera. Reka nkubwire yuko iyi mirwano itangijwe n'uru ruhande rwa FDLR, uyu mutwe w'iterabwoba. Iyi mirwano kandi ikabereye mu bice bya teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano kandi reka nkubwire yuko yari ihanganishije ihuriro FCM23 n'ingabo za RDC ndetse zifatanyije na FDLR, yewe tutibagiwe n'ingabo z'u Burundi n'imitwe ya Wazalendo. Iyi mitwe yose yitwaje intwaro kandi ndetse n'izi ngabo za RDC ndetse n'iz'u Burundi, reka nkubwire yuko bose bari bahanganye n'ubundi n'ihuriro AFCM23 muri Kivu y'Amajyepfo. Muri izi ngabo kandi zihanganye n'ihuriro rya AFCM23 nabo twakwibagirwa n'abacancuro b'abanyamahanga. Reka nkubwire yuko izi ngabo n'ubundi zajyaga gutera ibitero kuri AFCM23 zitwaje intwaro ntoya ndetse n'intwaro ziremereye. Ihuriro AFCM23 ryatangaje yuko hari abaturage b'abasivile bakomerekeye muri iyi mirwano, abandi reka nkubwire yuko ngo bahunze bagahunga ingo zabo bakajya ahantu hatekanye, abandi ndetse babashije kuba baburiramo ubuzima bitewe nyine n'iyi mirwano itunguranye yabaye mu rukerera rwo ku munsi w'ejo ku itariki 11. Umuvugizi w'ihuriro AFCM23 Kanyuka yatangaje yuko ibi bisasu byateje impungenge ndetse bikica abantu ndetse bigatuma imiryango imwe n'imwe iva mu ngo zayo nyine igahungira ahantu hatekanye. Reka mubwire yuko ibi bisasu ngo byatumye imitungo myinshi ihangirikira bitewe n'uko ibi bisasu byagabwe hatitawe kuri rubanda nyamwinshi ndetse hatitawe ku basivile batuye muri turiya duce n'ubundi tw'intara y'Amajyepfo. Kanyuka kandi yakomeje agira ati ibi bisasu ndetse n'iyi mirwano yabaye byatumye umutekano ndetse n'uburinzi bwari busanzweho buzamba cyane. Ubwo ni nyuma yuko n'ubundi abantu bamwe bari bamaze kuhaburira ubuzima ndetse indi miryango itari mikeya nayo imaze kuba yaba impunzi yahunze yavuye muri utu duce n'ubundi twa Kivu y'Amajyepfo. Ibi ngibi byongeye kubaho kandi ubwo hari hashize iminsi itari mikeya uyu mutwe wa FDLR usinyanye na leta ya RDC amasezerano avuga yuko bagomba kuba bashyira n'ubundi intwaro hasi, bakaba barambika intwaro hasi bagasubizwa mu buzima busanzwe, ibintu by'intambara bikaba byacogora cyangwa se bikaba byahagarara. Ni nyuma yuko n'ubundi havugwa yuko abarundi bagomba gusubira iwabo ndetse yewe n'abakongomani bakaguma iwabo. Reka nkubwire yuko kandi FDLR yakomeje kuba yabyanga, ahubwo ikongera ikabyutsa umutwe ndetse bagahagurutsa intwaro yewe bakongera bagasubiza ibintu rudubi, bakongera bagatungurana n'ubundi mu rukerera rwo ku munsi w'ejo hashize. Reka nkubwire yuko kandi ihuriro FCM23 ryatangaje yuko rifite inshingano zo kurinda abaturage b'abasivile no kurinda umutekano w'abasivile, yewe bagomba no kubungabunga uduce twose bakontorora umutekano waho ukaguma wizewe. Ihuriro FCM23 ryamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko n'ubundi rifite inshingano zo gukomeza kubungabunga ahantu zisanzwe n'ubundi zigenzura no gufata ingamba ziri ngombwa kandi zo kubungabunga umutekano uko bikwiye mu duce n'ubundi zisanzwe zigenzura n'ubundi hari muri leta ya RDC, cyane cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo yewe no muri Kivu y'Amajyaruguru, ko bafite inshingano zo kuguma bahabungabungira umutekano yewe banaharinda ndetse ibitero byose byahaza cyangwa se ibitero byatera abasivile bahatuye ahangaha FCM23 itazigera ibyihanganira cyangwa se ngibe yacogora cyangwa ibe yabura kuharindira umutekano. Reka nkubwire yuko ahangaha uri ari kuri Rwaneza Times. Reka nkubwire ko ngiye gutegurana kugezaho n'ibiri mu bakabiri ngiye nka kwita uwa mbere mu badukurikirana. Ubaye turakora subscribe, reka tubonane warayikoze muri video y'ubutaha. Kugira ngo rero uzabone ibiganiro byacu nuko usabwa gukuba wakora subscribe. Reka tubonane ubutaha, ciao ciao.